rorel na chu felna lama akir lenga thinlung dik tak pu jong jong chuan chu an zuyang sam ole zone le chhanna kan halanga stair question number somko le parukna zo turin member zom tak pojo dun tuang hal te lo sama speaker alome staff question somko le parukna Sangtu Minister Zom tak Horticulture Department Sangtu Minister Zom tak chhanna tan speaker kat zo nei akum hiti solang mai kum sang ni som pariat ti kum sang ni som pakua ti tura kangaya atangin Horticulture Department hian mau chinan poisa engza nge sento chung ko engza in nge ching to ti ania ole chal durin chal tu chi Minister Zom tak Mizoram tha some speaker kan member Zom tak pujo din tuang ral te Zawhna sang ni de som le pakua tin chiar tai la sang ni de som le pakua tanga Horticulture Department yen mau chi nan poi seng san nge sen to chung ko engza tin nge ching to ti chan na chu kum sang ni de som le pakua tangin Horticulture Department chuan mau chi nan cheng nuai jani som sari pani sing ru le zali le som thum le pakhat aseng to chung ko jani som pathumin an ching to ti ani zo belna zo turin zo na nei tu member Zom tak pujo din tuang hal te speaker alome hey kan mau chin hi tu na khan nuai zani le somsari le pahi sena ni to thu kan ria mani lokhan bairabia kan naute anjukala bairabia buan mauchi he anlo boipui na samaya athok tu anei tu kan ni atia lo ma chu chuan amun khoyami nge achi in lak an ti chuan house kan soithin Bangalore base ami Bangalore atanga ancha then Calcutta airport Lengpui airport aron thinga chu to tanga lak ani thu asoya amaro chu makde mai chu anei tu in ti si kha a engchi hi nge speaker apprenticing nge latu for us hi chin an ti khan a hetami lo maya a ching tu khanin a eng brand nge a cha then le a pui chana kha a hello ta a chu wang chuan kha leng te a te farm oma leng te tanga an pui tia kha job chin deuh main horti tangin department in tender an chua a chang thei tur claim te mi zong zong chan thei lo in tender kha chuan ya ti bi chu ti ang chon bairabi mi po ko e sum siam na na ti an ni thei ngem te hi zoram mi pui te hian tuna hian an ngai tu dan ani anei tu ina a thil chin po a eng chi nge chin po hiat lo a lo ching le chu mai khung te khu na kina tender job chin te na ron chu kanga a supply tu tur khu an ni thei mai ngem ti la ya kha zo na om the pu speaker ka zo bel na chu hey kan rama hian ke ma ni chin mau ke ma ni tuol trâu mau tak mai hi oma kan house leader hi khut saklama kum tam tak MLA ania tu na he ko pui chunga ani le khut saklama he mau khi atam lo ni mai thea kan bial khothang lam te hi minon en pui vesela ka du khop maya songa sonin amual hian kan ram tuol trâu mau oma chung ta chu an that zia chu pu speaker tun pu ma po khotam tak chon mau mun an vata anan hal rem veka kum chuanin nan thoga bu le bal an thara barcha le chochi te an thara khami an kal san nu kana kum le aron chou khat le vek me hardening angai lo kui ti angai lo sum sen angai lo ni chu mau te chu khothang lama khothang tuipuya a kilometer in Bangladesh tol thak turin nuya ain tola
ngarlama tlong khatin mau kan tol chuaka langkai luya chu tiangin tuirial luya kan rama mau te a thae ema a demand hi asang ni chu wang chun pu speaker kan rama kan mau nei sa te changkai zo ka hetian athar hardening tia china kui tia sarkarina sumtam taksenga in chintira hian kan mau nei sa te hi man changkai dan zo ki sarkarian angai tu theiam ti kan zo te zo belna zo turin Dr. Zidar Thiem Sa so member zam tak so me pu speaker klome ka zo belna chu greenhouse manga thai chin hi malak zel tum nau mem tin mani bialte kan thelo thelo ba om ni ta se champhai de che vela khian malak ve tum nau mem pu speaker irem tin ein tlem han sui zawlok ka duwa hey greenhouse manga thai chin hian hun a he lo ba ka chung kwa tam tak le thalai e zom na mulo te tan to e zom na tling ni na lam ta a ni kum chung zong covid-19 khileng awanga lockdown te kan han dei chung khanin e kan chip ni sar za om tak le malak na in horticulture le mizo fetem vegetable supply chains te lotling takina gua saya ta chuan se chip le che ve ringo ta po khian lo chin na sa ni kum lockdown chung khan ka khia chu lo chuan u speaker se chip kwa chung kwa pakhat ringot po khianin ni kum lockdown chung khan e vegetable supply chain sa han nuai som ni pani chuang suma mu chuak ati tin sai khama ko na po son greenhouse ti mi pakhat thadeu mai ma chu chuan in pakua ania ni kum chu ringot po khanin e a greenhouse sa khanin cheng nuai so pariat amu chuak ani chu tiang chu ania tin sai khama ko ni mi phei chu tu na hian progressive farmer wat infala dong tu ne thang me ke ni tiang chuan in department ten thei to pan chua a sarkarin thei to pa chua a hei hi zon na tla kan ia hei hi chun zom zel tum nau mem ti kha kan zo duwa tina zong na pani na chuan in rainwater harvesting hi malak thar tum nau mem ti kha kan zo belanie u speaker klome zo belda zo turin Dr. Balal Thana me bar zam tak so me u speaker klome horticulture department sang tu minister zom tak chhanna tan kan CLP leader khanaron sei to amaro chhe ka zone dang do hleka ne ba bairabia mount nazari kha apuna anzukena anzuk ko kuala grow more ho supply khania khulaya khwan horticulture department hian khulaya nursery khu ka zona chu khulaya nursery khu ashiat puyem national bamboo mission noya nursery du in ati theilova bamboo nursery hi sarkarin ashiat pui angaing ni tin department hian police pathi veng tu khu ada nge engtia nge ti kha kan thredu school an veng emuni katia ara le lampang ani sia khulai nursery a khwan police pahin lo duty not me ko department in home department a veng turin alo nge ti kha ka zona patina ani atin pathumna he dragon fruit kan war chho me dragon fruit a hian an chinga nga a hral na tura hian har sanan to leang ti te a hla umat chuwang chuan sarkar hian company amo a marketing agency MOU zia pui anei to em ti kha ka zona ni wala me bar zam dak azo tuina khidu kum sang hi som parit tilai kha so ko de lomo tilai kha ni som ni kuwa thani sang ni som ni prakhirin he zo nahi kalo atmita sang ni som parit atangin ti ni wale athayang ang chang turin kan chim ni sa zom dak horticulture chang tu kan so me u speaker kan azona leitu kan member zom tak puzo din tuanga zona kha tual to mau thatak tak omte hi man trong kai dan ngai tu the ni em ti kha nia thei to pin hi chu kan ngai tua
tin a industry nei te pui nan ngai tua a department lam le sarkar lam point kan ngai tua a boi thak chu ram noya sava tam mai bulut te varitera marte tam mai ar vulangai vaklo vakalila ni mai tiang deunia business tak kan ti dong chuan broiler kha avula ani lo le lian chi lo kan kal pui lo chuan pani patum vaka mai la chu ti rengina lo ti te mia lo maya hey in ila Venus bamboo te grow more biotech te tin puram lunate industry siam te puchuang te industry siam te chung chuan bamboo develop turin antia atan pon antana anti thui via vani amar chu buai thak chu amau tha ju puchua turakha kong puiron puchua nakha amau hu deu thoi na hau takani ling road ne na ani lo le heta rope uimo ling road emo transportation aka a in connect lo chuan ro tha amau tha ka lui ruam thu ka lo oma chu wangin chu mi pu chua chova han transfer na tur tak meu business levela han kal pui don chuan a lok tham tlat lo a pu chua chau nan kan ko wa han pu chua le motor kong ron lak chua nan kan a hau tak lutuka chu wain systematica plantation te po nei angai bok ani tin chulawa chuan kan mau te chu thate meu maya an ma nia I thatak tak te po an ma nian fiber te po a omani ma sela a lok chu a in lok le ni mau atam taka chu ban rek tiat vele mo lo nia phel dara lai pana chu tiat 2 3 4 3 chua ani lo le plai u ta te chua an ti tur chuan mau kan mi zo mau te hi chu rinai na buai thla kop maya ati chuan an tia ati theya enge moza chuan ti thevana heng industry tu na om te point amar zo vai na chol thup ani enga tinge raw material supply transport chua te na turka tu na ram nuai kan mau te chu tam na meu mai amar chu thing le ra savathok sup ang deu ka ne du nu na lak te tong lo apu chua mana to lu tuk to chu wangin heng industry zong po en ila tia kan soi mai pu chuang an nei te puram luna te nan nei te grow mi zo nun multiply mi te Venus mi te po avain a kola chiala manilo ading vet raw material ron pur kentur ti tlak tak kha atira changa road ne na connecting link ne na a om lo wangin ti hian to ta vek ani chu wangin khatiani chuan enge ni kan trong moi lo ni chu se kan mi zo ming vo ve tui ku vo kan ti te chu a tui le ni lo amar cho lo ko ti tu chuan ka ai chuan Australian voklian thate broiler te chin kan duang chia kan heng I mau enge ni mi pakhatina I pum som ni chuang kan put thei ang ai chuan tu na rolian latifloras te brandisi te heng hi chu pum khat ka mi pani nan pu zo lo vania nuam sa de ule ka putur chuan le reng chuan pathuma nga yani chu wangin khatiang ka chu a in lok le lutuka transportation tura plantation a pokan chu commercial activities nei puyetan chuan chu tha kan tia pani le na kan runal te kan ro tha te chung zong chu ani lo le ro thing te po ching don ila athen chu kum som li dana te ra anisia ara kui tia tur nga angai reilu tuka khami chungkan business akal tak te lo chumi ti tur chon ti sukal chara chi siam ngai ti sukal chara a chi siam kan tu na po rang in athen te chuan an tiang
hemi brandisi le latifora sak lo te po tian om mar chu tu na kan mu china chon brandisi le latifora si alien ber atha ber annia tin tu na lian ber tu na kan mu phak china jai kan tia te i te kola in chi som ni pakwa te ni so ta tlang luam pula om ringa kan huwa amara chu ti sukal chara protocol muchua kan la om la a chi siam thiam an la om tat lo abul kar tur chuan bul som kar tur point be re ngai lu tu i huan lo va phun tham ka kar na tur om lo kar chua le thei poni lo chu ven ti sukal chara protocol an ron siam cho te chu hardening lo tia chu tia phun ani lo chuan ati thei lo vani elai chu ne kum som hi chuang ka boi pui to boka e a riat pe ka se ve via vani chu wangin tu na kan ti dan lo hi chuan kong dang om lo government of India point kong dang an ti chuang lo chu chuan ya chu wangin tu na po hian kan soyang kan khang te ka chu thate mi mai lak khom dan om se da chuan tu na kan khol troll zong zo hian siaman du vek ma se apu chua ku mi yang ni lui kamatik tum lak chua chou tum ang devania a hau tak lom lu tu ka chu wangin a mi development hi akal chak tha thei lovani chu pu speaker lo kan ram kan mau nei sa kha alak chua har sat zia kha ania kha ate kan ling rop te siamin bultan taina a thamai am ti deuh kha nia ama ro chu tu na kan ti su kal chara kan chin tu rahi kan siat Mizoram a chung kan theve ka vai reng te tanga tong kolong theng ai zo la champhai lam theng hi kan kong pui nei sa zong zong private ram ve ini maya ei tuna po national highway an kala champhai lama so ta long tai lama tin sil jara tanga ai zo remote po sarkarina amutan lian pero chu khang ram paltlang remote compensation tam lu tuk tu khania khatiang huna khanin heng kan rolian tak tak pum khat po patling pathum te na put na ya kha kong puin na ya hen a chin na turi kan huzo do nem ne ala view long mo ti ha min sin fia the ngam la sarkar in chin kan tum lawa mimalin chin turania an mani rama vek chin turania tu na mi chin tu zong zong po yi mimalin an chin vek ani sarkar chuan ti khoya ma sarkar in an chin lo chumian ye wang chuan he hi chu entinan an khorma sai tual ram ka khaile in khuain koi takin tlang luama mau chitha nei tu kha VLT muan ania kan sung ten ni he ya ti su culture ang khanin achi chu siam thiam khop mai abul kar lovin ti kha thau sa he kan sei ba le tu la a siam thiam tu ka chu kan paning kan ti re to khopa a chan chu enge muzat so abul kar lo khanin e achi siam thiam a siam thiam dan chu azar leyatia chutia apangati chur lea emiam mita chumi chu ulu taka zai chen lea ti len lenia kho khat chin tur siam tur chu ti mai ni lo in khat chin tur po kha tu na po so siam te lo vania muana son chu ven kan paning kan ti dun tam me maya khang ka chu i kho khat an nuai tel chin tur chu ti su kal char lo chon ti chi ni lo chu i ka juk soi du la ye chu ti su kal char khatia kan ti don po khan a hau tak e mai tu na ati tu pa grow more biotech tu ku ati om chuna ni sia lo Mizoram ye ni industry ron tol chu mai ro chu ti lo chuan thona hosu ra changin motorin Bangalore changin thona Calcutta changin lengpuya changin hardening muna a mortality rate a thia tam lu tuk to a hau tak mai kan tia hei tu na ron tol chovatuma Mizoram mun min mu thei chuan ka industry pui ron tol chovina mun le muna kami polipotering te phun son ngai lovin alien sign kan tiang kan ti thei mai anga tia chu tu na hian project po kalpui me kania ama in ron ti kha atum deva hengi kan facility that
sarkar chon thei to pingan ti ma se sarkar in pakhat ma hardening hi ati lo mi mal vekin an ti tin ti chi po ni lo koi lai bio ne mo koi lai fourth grade ne mo khati business ti chi ka ni lo mi mal vek ti chi dia chu wangin khalai kha kan kal puye tu na yen tu na kan chanang kan in zani le som le pathum ku mi mun pui area kon antana mun dang neu deu te po oma kumin na hian anti le kan tu mar chu kumin po atu ve po kan har sana chu kula ma thok tu te covid wangin an boi si hena ma thok tu te covid wangin kan boi bok si chu mi wang chuan kan ti tam te lo ma se a chi nuai chuang tal chu chi le tu mang kan tia hei kan soi du chu sarkarina SEDP atana in khat atana hero china na kan semringot poi avain in khata tu na kan pek po ku nuai khat le sing khat le sang ni sari somruk pakhat ani in tina kuan nuai khat le sing ni le nuai khat le sing khat le sang ni le sari somruk pakhat chu stage khat na la ni chu van nuai thum te nga yang kan ti attend to nuai tu mina dai lovang chu tur chu ni dona amar chu project pui ne e chu kal pui kan tuma kha pakhat na kan ti chu ania tin zona danga kan greenhouse lam ni china kan zona leitunan soyaka he ta paira pi lama hardening ti tu me leng te ro pu yete chung ina an ti ringot ku chu an tan ti sen chien ni lo nuai chin lo ni chon tui pek nen midang ti ve te watia azur ko la paira pi bula tui nai te va a then katinan lo tia a then ka chuan anan tlo le te va tu na po thei to pin ti tam tumin he yan be lo kal chau pe chuan hardening ti tu chu a jatil tam omanga yang chu wangin ku chu nakina kham bi hardening a chi hal tur ne ya piang kan sarkarina advertise una tender call huna kan e yen ron tianga an enanga ti tlak nian riat chuan chung chuan lo le tur ania ti zong zong pui le sak vek mai la kan ma mo chan ve po a phalo rim maya chu tu na din mun chu ani ole greenhouse kan malak zel tu maniem kan tum tereng mai horticulture in amar chu kan du dan tak chuan greenhouse kan kalpui na tur chuan terracing ti phot ila terracing a khan kata tang kan tui supply ne tang kopila tin rainwater harvesting man zel tu maniem ti ka rainwater harvesting tu na ti kan tung dan chu rainwater harvesting tel lo chuan thai tui pe ki mun tina lo rem chang lova chu wangin tu na kan ti tum dan rainwater harvesting a chuan thir len heti jung ni vel juk le dei khamiga galvanize thir len asan lam ka fit li bor vel yang ka heta chi alova khamiang ka siam anoma khami ka heti yen anham tana attenju ate chi tu na anti dan dewa chuan fit som pani hol tlang le fit som paruk hol tlang azem kwal kha anan kwal to pa chuata anti mam tha simene nemo le thata kinemo chumi achonan kwala mar chu ti chaknan anglai ro nemo thir khan tian anan kuap kwala achung lama geomembrane tia emi silpolin cha chiang ka asiam sa achar sa vek fit som pani alai hol tang ka tiang kan juk da topa liter asing teleng ka asa che chu ka retalo du angina ti len du angina ti te khami ka ti mai na chunga hemi klema hanzar pui le deuna evaporation level lo dang tur khan shetnet ang chian an zara chu tu na yan agriculture te horticulture te ani lo le achidang dang PhD po yen nakina chonan du pertura ni karinga also me emaya koilaya mo etiat aneta ka nilo iat englo faka tela mi pakatina putsova etian kola mani siam mai the ania chu hortio tipo kumsoma po cheti lo engeni Israel ho technology kan chu tu na yan apply standard kan ko meka chumian ni chuan hemi mang yan horti ne agri ne PhD ne adang dang thai ching tur ho
tan po hi thalu tu kan ya chu tu na ti kan tu me rain water harvesting na sataka heti hi kan tu me ti kha kan soile dua tin chu la wa chun baira be nursery khu department in a riat puyem mi mal riat te chun riat puyang chu ama chu department ti ani lova department point hardening hi chu atam te yang in ti ram te u kan du tok supply turin lo mayan tia tui ti na rem chang le mun rem chang a chuan an tia tu na po kan nau ten ti the chuan ti thei je la tha kha nakin a chuan azate ni na kan ti long chuan mi pui chin khop ka kan pu la wang ti ari no ma Speaker, National Bamboo Mission hoi akhan mau hi chi tha te supply ni lo ani wangin nursery hi du din thei ani lo wa chu sarkar lamin a hriat puya khatinga nursery po om tu rani chu sarkar in a hriat pi lo ni chuan khulai kha ti to awanga yom te mimalina an nursery ve an lo din kha sarkar in a hriat pui sen chi po ani lo wa tin Speaker, an zo na hi chang mai se chalo mane le chan se petang ma ya a chan chu khanar zariya petu tur ka sarkar ni lova grow more biotech ne na tangin chu mimal company ania mimalin hardening turina chi an zula a ti chuan anti mayani sarkar ina ti sakani lo mimal fekina ti ani chu na kina khaile sarkarin hemi chi kan le duen tia an ron ofera ti chu mi huna chuan a leita kem an tianga an inanga chumian enzo chuan tla kan ngai chuan sarkar le tu khan ati do ni chu ti lo chu i kha ka chu mimal business vek ani tin adot tia chuan police pani te duty khu riat puyem ti ke ber point ka remia lo maya chu wangin khuta police duty te chu pai rapia chuan security duty khumi ramri thila duty an ni lo chuan khami nursery siam te ven tul po omlo police duty chu tiangan om po ka rebok lo a tul po lo khulai pai rabi vela enge motia an lo rem chang mu enge mo mai ni lo chuan ka chu ke pon ka remia lo mai a tin chu lo le dragon fruit thral na chung changa chuan MOU zia chuala lova amar chu kan tharala tlema wangin tuna yen market kan zong meka Mizoram hi large scale aching masat te kan nia tun kumatangin government of India in promote tumboka ti chuan MOU zia pui thama thar kan dua tuna chuan nei theito bin kan thara kan thral char mek chuan ya ati chi kop chuan kan ria Molester question number sampule pasarina zo turin members home tak punihar kanti chakma kan some Speaker kalome ka zona star question somko pasarina Home Minister Zawhna tak chhanna Indo Bangladesh border fencing siamnan leigu paina munhi company lamu an siamen leibong paina munhi sarkar in anen puyam ti kha kazo e le sang turin home minister zom tak pulu cham lena some Speaker kad members om tak punihar karte chakma zona Indo Bangladesh border fencing siamna leivung paina munhi company lamin an siamem leivung paina munhi sarkar in anen puyam ti chhanna chu company te hian an siama sarkar chuan ayan pui lem lo zo belna zo turin azona leitu zom tak punihar kanti chakma kan some Speaker ka zoduna chanju hemi Indo Bangladesh border fencing wangin abigin kabial mikuite hi harsana sang antok nasania nichina Home Minister Zawhna tak an chhanna tangin kan sia a company
hei lei bung pai na mun an siam an tia ma se khoya ma mu tur hi kan sia lem lo ni chuba ka hei sarkar in lei bung mun pai na tur en pui lo ti hi apoi katile maya ka zo du na chan chu entina pu speaker hei tuna rail ko hei sai rang kleng an lai mega lei bun pai na mun thatakin an siam bea sarkar kami lei bung pai na tur hei monitoring committee te po anding nual niomang masa Indo Bangladesh border fencing hei kan sia veka ke ni international boundary kanom ni wangin akong te po antui kilometer zathum sompariat lai area an guideline an soidana ero chua 0 point atangin India ram 150 ya chunga a fencing an siam turani fertile land zong an ti chiam na saria hemi lei bung pai na mun hi a company an siam mialon hemi lei bung du nan pai thin wangin kabiala leilet anti chian na sania pu speaker ifal na in hemi assembly committee report a report apo ifal na kalu siar lo kange due to Indo Bangladesh border fencing many agricultural land were destroyed water logging problem communication problem and even livelihood problem arises kazodu na chopu speaker hemi fencing bangin problem sang solve nan sut kiat nan hei sarkar jam tak MLA tel in committee hi ding theyem ti chu ka zo ani alo me zo bela zo turin members of the pusil sai bunga so me chinu zo pusi ngun den chunga pu speaker kalome ka zo nahi ami bian mamian mar lam chung changa zo na siam ka du'a member chan chin kan fia a har satna na men lo ramin ato ka chuti rual chuan kan u nau te Mizoram lama sahimna zongin an lo tan du ania hei hi sarkar hian eng angin nge a boi pui tun maya hian ni en sat nge Myanmar atanga sahimna zonga Mizoram chunga lo tan lut to ti hi Mizoram sarkar hian a fia a chin chem tin heng mi te lo a dong songa an him na tur tan thamwang taka Mizoram chunga an khosak theina tur tan ministry home heng mi ta tan hian ma lamna anei to ti kha ka zona ania champhai DC tongkam an sei hi MP le MLA ba chu lo dong san thei anilo ti te ten chu ba ka Assam Rifle te phei chuan an push back ngal zel don ti te champhai DC tongkam nia sei te hi a poi in ka fia a sarkar hian heng mi te hum him tur le thamwang taka an khosak theina turin engang nge ma ala heng refugee te en kong na tur hian poisa ada fel to ti kha ka zo tel na ani refugee tele ras lan chung cha henin hei kel business kan je man lo emergency ema bangin
kan home minister zom takhian statement siam ron ti la chu a chana rem lo point house kan thlet ti du cheu nei hemi zo hian siam dona zo da lo ilo siam le don point hemi chu chang chu minister zom takin statement siam do ne tu da member zom tak pusi ngon chu zo bel na zo tu ren so me speaker kalome ka zo na hi hei pasari na dai oma kan chief minister tuizo tak akan lu da ka tan ver zo na sa khat sana Inzot Belzel man lo pala Inzot Belzel bokani tuilo tu bokani kan ku kha kum som ni boy pui to khani kha chiang ro pui sia le zot ku speaker ka zo na chuka kan home minister pan nei thawanga koi son stand number zale pani na khan oma voi na chuak tu so suni na in ka zo na chu thingka ai an hun tu sakhi etika nge hon the ani ang ti ani a esol khara lo dina sami le som pakwa khan to ka ma hon the be se khan ya kan hung man talawa tuna hian nge ni be se na kan nei te chona pani na chuan hen ha hi thok tu contractor hi tu nge ti ani a ti chuan pathumna ka zo le du chu IR battalion building sakso hemi a ceiling hi plaster lo turami engineer hota ka zo ve china chuan ka plan le estimate a vek sia plaster ani ta lo tat mai so an plaster lo turati ani ta ami ti kha kan zo bel duwa kan zo bel na chu ni atin se son ma sa khan question kan ya chok man lo le chia material la se khop maya balu te po heta se son hola phon karon kenga ma se ka question la chuam han lo awangin kan home minister zom tak ne na hen a balu ngei po kha ta pe ni chuan kalila abang hi ten ku kala a ri tuk tuk de vek ni amhuna ka kala kamiti na muwa ku dina khoi ani ku speaker so wa chuan khi tiang lu to kan ha chia khi building som thum le pakwa alian oma ti chuan toilet block pathum om boka awain building som li le pakhat plaster lo vek kha awa ho don ve kha plan le estimate atel lo nge ni dona ti kha kan zo bel ni e le athayang ang sang turin kan home minister zom tak ul sam le so me speaker zona nei tu zom tak kha ne border fencing hi a vei ko pa ati thalen ka hia border fencing chung cha hian thui deuh la ka soi kwal tai la border fencing hi state sarkar thu ni lo central sarkar thu ani ya tin ati dan tu guideline zong zong siam te tin contractor than te thengin central sarkar ti vekani ya chu wangin ati ra tang reng khan state sarkar hi anron lo ani border fencing chung changa enga ma an ngai lo mu chu oti turani ya ma se punihar han soyang khan har sat la telom tani leivung pal chung changa te ten yat za somnga atul ni choni yat zanga khatianga khan fencing siam turani border train han ti te po kha train kha chu kilometer ni thum lai te lo ni ta a ti chuan border ven na hi central sarkar na bukania anan stika ama hoi lai kho mo chuan leilet an vane ina kha fencing pon lama lo ni to a an fel hei thei lo bukani chu wang chuanin har sanna kan to ta kha chuan state sarkar hi an ron associate ve ta a state level coordination committee on border fencing kha ka hria chu lo chen sang hi le par vela khan siamani chau ta a chu ta chen chief secretary hovin ma an han la ani tin hemi leivung chung changa hian committee in an thlir hian chen khat lai a chuan har sarna om lova entinan dam pataigar reserve division huam chunga company contractor ten tui pui naya leivungan paya he hian a bul naya chen tan har satna la satak athena antu in tur narte
ti bol loina lo huam an lo huan te ati chena sat le ni lunglei division a hei forest division tinania a chuan lei vung pa wanga boina report omlo henzol division a chuan lei vung pa wanga boina report omlo tinia tlabung division a hian lei vung pa wangin abung naya cheng tan har satna then thu report donani chuwang chuan heng har satna te hi state level coordination committee thut khom voi som pani na chuan CEM chakma autonomous district council chu Indo Bangladesh border fencing wanga har satna to khwa telisiam turin atia leivung hian har satna then dan state level coordination committee thut khom voi som pathum na ni ani huna report turin atiani in zona nei tuin MLA telin state level coordination committee here din them tia adan din dan turakha kalo bi chiang ho lo maya member full member anga concern MLA kha telarem lo point invite special invitees anga telarem lo na tu ka kalawa hi kan lo enzuyange ikha ka chhanna nita sela athain karing ten members on ta usil soivunga zona kha ni e ngai dan sang le du dan sang oma Myanmar atanga Rautlan local teki a detail publicity pek athange thalo ti po zona oma tamso ngai dan tamso kha chuan an kalsanan chung te ponan tur thaya chu wangin detail taka report pek hi athalo wanga ti ngai dan oma wangin ka soi thui lo mai nge ti kha ka charna ni ta sela ten pungun yan chunga habial chunga ni boka ahman ta boka minister ni talawa atlo jing viau ni tu ni ke voi khat chau thing ka IR mun tu hi katlo a eng ti ka nge lu aniang ti chu tun mas la chung hian zo man tak tak kanin be se ya a hon hun tu re ro chu la sai kho alani lo ani tunga contractor ti chu North East consultancy services contractor ani in a ceiling plaster lo turem ni kha plan an estimate om dane min tia plan an estimate kala humi lo wa chu wang chonin i turani ngen lo kha chu kat helo he ti han ngai mai hi chuan plaster tum chu ni o takania lo plaster lo ani ro chuan kat helo le plan an estimate kala mu ve tlat lo wa ten material share ti hi plaster tursun om tang plaster lo ta se kha inte ti tur ngai mi don le Bangladesh parliament po khu an plaster mia lo sin son a plaster lo do na lo ti ni son dik ma ya ma se kham mi plan la estimate a oma mi si son ti tur ni don lo mi lo ena ngati kha le material chia ti kha ka kal ve lai chon kal deu thuak ka ka ni boka material chia em po ka thelem lo wa material chia han ti te po hi ei speaker i chutna ka chut lai khan ading lama minister om takhian hei bu fai chiron tia khoi tangela ka ta khe chi lawa aron khora kha chu a chenge ni khoi tang takin ngela ti ka chi zo na kha om ve te ya chu wang chen punguna material chia po khoi lai mi tak ne ne o ti po kha ngai tu la thak tak chu om ve ya e ko ni sela tin khala ka kat soi lo ko nga mi se thiam sa kan home minister hian aum dan chu chim tu pui balu so ama a hetia fura da mai mi mal panan man du lo so an la chua ka khan mang ta ni long tlai vela so chon tui chunga mi vek so la chua kin mang thina so lai thing ka IR sakna ta nan ti so
avan duai thak kati akhami kan petrol ten hena pok soi kan sarkar lai pok han minister kan yang coin ka vatlo ve ni athalo khop maya balu kha an du chiat lu du ko wangin a plaster asona langa voin tuna bandi ka vakal poa an di box ni loe abang plaster nan suda an thok tu den an soi su adang structure hi su thama se balu chia ta wangin plaster hi su achuan nom thot lo wani ti ka an mani supervisor tenge thung kampo ni e bu fai che de khang de ka chu til lui chu ralta tin ngai te thar dai te me o em po ni sela e avil pol hin om verenga amara chumin dik lo takat na tho tu hi chon vil sen tak tak hin lo ni che lo wa me khing le me khing hi chu im bum ol takania em po ni sela hon thei tu chon an pe tre to hon huna po abial tu pa te tel ve ni during kan basic kha chhanna ni e Tukar minister hawin any number som pole pariat da zot turin member zom tak ubiak zawa is biak zawa kon so me Who speaker DMNR minister Zawhna tak ne na ka Zawhna chu district hospital Longtlai bula leimin na sa taka wanga hospital building achiat mai lo nan ven him na tur malak na omem ti ani e chang turin minister zom tak chang tu pulol cham le kon so me speaker member Zawhna tak ubiak zawa Zawhna chhanna chu malak na ome athai chinchina kum sang ni som ni July thla tang khan malak ania plan an estimate PWD siampo don ani to amaro chu Ministry of Home Affairs atanga halna le in kai hroina la don lo awangin mitigation work hi kan la thok thailo ani speaker tahian han soibel ka du chu mitigation poisa hi guideline thar kan ron siam don an kia Central Union Home Ministry so chu to na hian an boi pum me ka state thang te Zawhna ko ngai dan te pon la a ma se voi ni thleng hian guideline chan la pe lo wang hian kan poisa ne chun tam vak lo po hi kan la mang thai ri no ani zobel na zot turin wel thang boy member zom tak kon so me pu speaker kalome amba sain kapial chung le pui chet to na DMNR atanga noi somthum don lai min pui na lok thu kan soimu sadua hei mim bung le ngo pa hian leikhi kan de ya geology and mining ho po kangen nang nan kal to a ni kum tir khan DMNR lama project detail project report le nan ro the phei karinga kha tuna mitigation fana tang te hianin min ti sak the ngem ti kha taron zot ani zobel na zot turin Dr. Bulatan puya member zom tak kon so me dota Zawhna nei tu Who speaker kalome kabial lung le not lampanga chiat na om ve thin zo kadua session sa po ko zot to a lung le zo tlang le min hi na sareu mai a khi na sa me ma tin heta hianin tlang chi pa tourist lots oma tin abula petrol pump te oma tin chim lam kong zong zong kal na ti mai la ang ani wangin helai mun hi poimo len ka sia hei hi session masala ma ka zo to ang khan malak na omem ti ka zo ta tin speaker department chana hianin geology and mineral resources lama hi commerce and industries nuaya anom le te ya ani hian scientific research le studies te an tia mir sakte hi science and technology nuaya DMR hian research te le azir chian na hi mitigation an ti don hian an ti chinem tin hemi mun po hi zir chian na a geology zir chian na te hi min nei sak to em mun poimo tak an sia highway
poi mo lu tu kan sia ti lai hi ka sot tua tin he house hian kan soi du chu mi thiam te po ka phak tok in kan ron na helai mun hi sedimentary rocks a po hianin al tholeng berchi shell kan ti ho om na mun ania chuang chuanin leit la heu heu le tiang om na reng ania tin a cemented wall la hianin hemi tlak lei kan ti te mai chau khan ni wang khan ruwa han tla khang a cemented wall ho kha a han tleu kha chuanin min na sa tak khan ni hal zel maya chu bang chona tlang chi pa hianin tourist lodge te le abula petrol pump te ka tiang khan ni te nuai wangin tin tuna tak pe chuan mi malin ram te ne wain khalai mun kha an du danin lai top mai box sia hey hi a serious ka ti khop maya kan minister po hian kho takin special attention hi min pek sak thei se ti hi ka zo tua chulai ka zona chuan malak na omem helai mun a hian ti le scientific research te hi an nei to em ti te hi ka zona ni ka lo me thayang ang chang turin minister zom tak so me zona de tu shore kan net mo opu HB exam member zom tak kan sei to sorry Who speaker kalome Zawhna ka kan home minister DMNR chang tu minister zaum tak ne na khan lom thu ka soi ma sadua ma alola reng to maya ma se ala fel lo thu in min cha nga kan riat tongin district hospital long tlai bul hi KMMTTP road an laina awangin amin na sa to maya hospital hi a building amin thatrep to ti tu deu tho in aum to a chu wa chon amangan tha khop maya hospital thar ania noi zali chuang manlaya building sakania chu wangin chan wat ngai ania man mo zo ka building a chet mai lo na tura an chan thei kha chu ni se solaya building thar chelova khatia ti thei tu kha ni in alam boxia chu wangin kan straight sum nei sa mitigation kan nei atranga ti thei te ani mai lo mo ti le alo thei lo ani poin central lama chak zo ka malak thei ani ngem ti kha kan zo bil na le ka ngin du chu ania chu le thayang chang turin minister zom tak pulol cham le na so me Who speaker zona nei tu zo bel na kha ka soi to khan guidelines central lamin an la siam fel lo wangin he district hospital long tlai bul lei min siam that na tu vai bel che khat nuai som thum pasari sing sari sang khat zakwa z estimate siam hi khoi alarem ri lova thei top chain kan lo enjoy don ne ti kha chhanna ni ta sela ten uel thang moi zo na ngau pa le mim bunga le mino mantia chu lo po chu tam ma ya kho zo la te bial ngei pu le na te po khan o mania he nga hian kan thei angin kan mi thiam te chu kan han tir ve amaro chu na bul thum bera chuan a poisa lai te hi kan har sat na ni fok mai ni department chuan thei to chua chak ta kamala khi kan ngoi ngoya ma se central in poisa min pe claim sia project khanin han sia mila an ui kom leng reng bok sia chu wang chuan tun mai a chuan ma kan la thei ri lo nei ti kha kan soi duwa ten lung nei no bial tu zom tak dr tranpuya zona kha hey central project somle pali concept paper kan the luzinga construction of diversion approach road to tourist lodge zotlang tile construction of gabian wall
Kenzol to Lunglei Road below tourist lodge Tia Hian kan concept paper he thak to zinga heng te hi an tela vaibel chakhat vaibel chahi do lai apa hi chuan ani he ni ti kha ka chat na ni ta sela tin a thai chin china tu lai chuan mir sak thiam na hi man tha kan tia an rem san dan ang zelin kan associate zela helai bi ka hian an tel let tel lo ro chu tu mai hian ka soi thei lo ni ti kha ka chat na ani ye Roda kalal le ya members tak Dr. Balal Nara Zawhna Star Question sumko le pakona zo turin Balal chhanna ani kan tisur tu mai Star Question number sumko le pakona zo turin Dr. Balal chhanna members tak so me Speaker galome Home Department sangtu Minister zom tak chanatan pakhatna Ministry of Home Affairs in Ramri chungchaga Mizoram Sarkar ngai dan aron zona kha san ani to em panhina zophaya first aya police home na building sakthat turati kha siam ani to em pathumna kumsang ni som bakwa som ni le som ni khatchung in SCDP allocation pumpui atanga te in Home Department hian engzan nge adon a percentage in Palina Mizoram Ramrichin map kasiam fel ani to em pangana Special Task Force Committee for Detection, Detention and Deportation of Illegal Bangladeshi Immigrants hian kumsang ni som bakwa le som ni chungin mi engzan nge an man to le chang turin chang tu minister zom tak lu cham le so me Speaker member zone tak Dr. Balal Khana Zawhna ena Ministry of Home Affairs in Ramre Chungchang Mizoram Sarkar ngai dan aron Zawhna kha chana ni to em tiania a chana chu ni to e tiani nikum October ni som par khan Mizoram Sarkari chana aton toni Zophaya First IR Police Ho of the building Sartat Turati Ka Siam Anito M. Yenia He Kills in Hina Soitayang, a Hatcho Zophaya First IR Police Ho of the building Hisiam Chat, Hom Chat Me Ani Yenia He Aredo Hector Can he Zotong Tura Kangai Ani. Sina sang kajakuas o sang ni som pakwas som ni le sang ni som ni khatchungin SCDP allocation pungpui changat in Home Department hian engzat nge adon a percentage in ti chana chu Home Department in sum adon zat chu SCDP allocation pungpui changin 0.40% ani 0.40%. Mizoram Ramrichin map kasiam fel anito em. Ki chana chu inner line of the Lusai Hills notification number Sanghile Zale Paru AP dated 9th March Sankazakua Somthum Pathum Be Chana Survey of India in map Ansiam Chu Oma boundary dang ang chuan final map buat sa alanilo Survey of India in he map an siama hian aram lei lungrau na state sarkar panite remti na ve ati chian na tun thengin ala omlo ro kan zo na le chana hun na to ba an chan zo ti lo mai don em le chan zo lo le ta hian Speaker, so belno no dolo wangin kam ni khatlek kan Ramri chungcha sarkarin centrala home ministry chhanna copy kha kan mu ve thein confidential ani nge chu mai chu ro he la chang zo lo de mo helai original question de jo phot ro so committee kan chief secretary hovin MZP te JSC tele midang dang
ทุกคนเห็นให้ต้องช่วยด็อกเมนต์จริงอ่ะชุดตาชวนตัวผู้ชีที่อันไหนกินเดียวตัวข้าอันตัวผู้ชีแต่เห็นที่เห็นไอ้เสียเดียวเจริญนี่ให้ฮี ground survey แล้วนี่เราวันนี้ที่ข้าอันนี้เดียวเจริญนี่ชุดชูอะไรแห่งการสอยเฟียดูนัชชันอันนี้เห็นโซนตัวเบล EU Special Task Force Committee for Detention and Deportation of Illegal Bangladeshi Immigrants here สร้างให้สมประกอบและสมให้ชูเงินมีอย่างจัดเงี้ยอันมันโตเกี่ยนี้สารนัดชู Special Task Force Committee on Detention and Deportation of Illegal Bangladeshi Immigrants ที่เฮียนกลุ่มสร้างให้สมประกอบและสร้างให้สมให้ชูเงินด่านโบเชียมันอันในโลกเฮลายะ Special Task Force พอฮีผู้ Speaker member จะอมตักเต้นอันเรียกเชียนไทยนานตรงกำขัดินกันเดลังะ State level task force เสียมันยา Chief Secretary ฮาวิน District level DC ฮาวินเสียมันยา Subdivision level task force Special Task Force เสียอันนี้บกะมาเสสร้างให้สมประกอบสร้างให้สมชุมชูเงินด่านโบเชียมันอันอมลงอันนี้ชื่อกันหรอไหม